emetlo tša baroka o gona go go thuša. Profesa Ngaka Moremi o thekga dikoma le metse ebile o thasiša ka mekgwa ya go fapafapana, e ka ba setšhupje, sendau, sepedi le sekereke. Ga se tšona fela, gape o thuša le ka merero ya tlhabollo go basadi le baswa. Yena o hwetšagala house number 23 ga Matlala a Ramošego kgauswi le Letamo, Marble Hall 0405. Ge o nyaka thušo o ka letšetša Morena Malefo go 072 133 6761 goba Professor D Moremi go 079 170 9862. Professor Ngaka Moremi, tloutša baroka. Ge le mosegara o ya mošomong, ge le bošego mogwera a robala, rema dula re ina le wena. 96.3 FM, your friend to lie on. Who came first? MCRS. Who came first? MCRS. Who came first? MCRS. Mutse Community Radio Station, your friend to rely on. 9 to 12 re aga malapa lenanegong la pitšeng tše kgolo le morwa motšha Maubane ka kapa ya radio mošupologo go fihla ka labo. lenaneo le tlišwa go wena ka thekgo go tšwa go Ngaka Moremi, tlou tša baroka. You're listening to MCRS 96.3 FM, your friend to rely on. Right, Matelech wa Mutse Community Radio gona fa le go 96 number 3 FM. Re dutse fela metsotsong e ringe ya lesome ka kapa 10 o'clock opo dikopo e irle chumi kwa nchi. Re ya ditekishong tša tlou tša baroka tša di product o gopola gore di ka maina ke bona ba di tsebago gore na se ke leina la sona ke se bereka go dira eng ebile ke bokae gomme dithekišo tše di tlo tla go wena ka lentšo la right the Reverend Mr. Malefo ke yena a tla go rekišetša dithekišo tša ga Moremi ge le ga jwale gona mara nke ke no dira so ka kapa radio nke ke no dira ka tsela ye dire ka tsela ye ya dithekišo ka moraga dithekišo o gona Professor Moremi o tla be a ne le wena gona fa ka moraga dithekišo mo e leng gore re tla be kapa o tla be a bolela le wena ka mathata a gago a go fapafapana mo e leng gore o tlo fiwa sebaka sa gore o letše mogala o mo hlalosetše kapa o mmotše tšeo di go tlaišago nkore ke bone ka kapa ka fa nkore ke bone ka fa right okay right aga a shwena right the Reverend Mr. Malefo re namela dithekišo ka sona sebopego se motheletši wa Mutse Community Radio gona fa le go 96 number 3 FM o gopole gore re live letlakaleng la Dr. Moremi
re life letlakaleng la Dr. Moremi ke mo motheletše a ka kgonago go iponela ka mahlo a gagwe mopapa a tlabe a le dithekishong ka kapa nke ke no mo fa sebaka a tamiše motheletše kgole le gausi mo a tsheditšego ga le gona ke a go dumediša bile ke a go amogela mopapa a ke dumediše batheletši ka moka ba mmutse community radio station wa tseba sealemoya se e leng gore se kgola batho ka tsebo ye ntšhi ye e leng gore batho ba e hloka ebile ke dumediše batho kua letlakaleng la Facebook la DR Moremi e le letlakala la Professor Moremi wo batho ba mo tsebago o e leng gore ke ngaka e kgolo banna batho ba kua Bretse banna Marapiane banna Marble Hall Tafelkopo banna la ka kua Botswana ba re bogetše re tseba ga botse gobane go ne batho ba bantši ba le gore ba ne mathata ene ke rata go lemoša batho ba bantši gore wa tseba batho ba kua kgole le kgausi mo ba leng gona ga ba bogele goba ga ba thietše ka lebaka la gore batho ba no bogela goba ba thietša fela ba ria ke taba ya gore ke ba ne mathata morwa motšha e leng gore a ba gapeletša gore ba feleletše ba thieletša goba ba bogela jale ke re ke a letamiša banna ke letamiša kudu-kudu letamiša ke yena mopapa the right reverend modimo a phelang go tswa kua ofising ya Professor Moremi o e leng gore kwa lena wa ka mehla ke leboge bagala ba ba sa tswang go tswa mo morwa motšha bagala ba beng ba bolela fa ba tswa ka diatleng tša professor ebile rena kua ofising re ne bohlatse a re bolele ye re sa e tsebego re bolela ye re e tsebago ka lebaka la gore ba tswa kua matsogong a professor a ba ruta a sa ba felele pelo maemo kgolo ene ke be ke sa botša bagala ba tšatši le lengwe ke re banna la mmona phela dikeleng eloi le leng gore a rate go bona yena ka bo yena mohlomongwe batho ba re eban Professor Moremi o rata go bona bana ba gage ba bereka bjale ka yena taswaya ba file tsebo e ntšhi e leng gore a ba tima selo go ka lebelela morwa motšha before ke tsena ditabeng Professor Moremi re bolelang ka yena o fa batho bohlale go ya ka go fapana ga batho ba ke lebaka la gore batho ba ne malwetši a ba alafago ke rata gore batho ba tsebe gore bontši ba batho morwa motšha ba ne bothata ba gore ba bina ba rutiwa mara o kry le gore batho ba rutiwa lo tša nnete batho ba rutiwa dilo and then lo tše ba di rutiwago o kry le gore a setše badimo ba bona ba di nyakang jale Professor o fa motho chance ya gore a kgone go tseba gore monna maubane ka re šifa wa bina wena ga botse o bina o alafama that's why batho ba thasitšego kua ga Professor Moremi ba fapane ba sa etla professor ba e leng gore ba tlo le tsebiša malwetši a mantši and then malwetši ao professor ba rutile ka go lemoga gore batho ba malwetši a bona ke a mohuto ke fele ke botša batho ke re nna ke moruti ke tswa gona kua go professor kua nna ka rutiwa ditaola le dipheko ke rutile go rapelela batho le go šogofatša batho gore batho ba kgone go kry-a lengeloi and then batho ba kgone go fola ene ke lemoše batho gore professor o phela bolela tabeng go mehle gore batho ba bantši ba lemoge gore taba tša bona goba mathata a bona a thušega ka lebaka la noka taswa e laboraro le lengwe rena kua rutilweng rena kua ga professor laboraro le lengwe re anokeng le professor and then ge re fihla kua re rapelela batho yena wa ba alafa nna ke ba rapelela lebaka ke gore batho ba ne mathata ga a swane ebile ga a lekane ebile mathata batho ba bangwe ba hloka go rapelelwa batho ba bantši morwa motšha ba hloka go rapelelwa gore ba fole ge ba le ka ditaelong taswa re ya kua bjale batho ba ke ba tshwenyega laboraro le lengwe nna re anokeng re ya go phethela batho ditaelo gore batho ba kry maphelo batho ba hloka manyalo batho ba hloka masea batho ba hloka tše dingwe batho ba hloka mebereko batho ba hloka tšwelopele maphelong a bona batho ba ne ditšhelete ba di swara mara ga di ne mebereko ba bangwe ba ne ba lekane ba bangwe ga ba ne ba lekane rena re ya ba rapelela gore ba ba kry-e goba batho ba kry-e mohlomong ka bane malapa a bona a be le nnete e be malapa a leng gore a šireletšegile ke ditaelo le modimo
professor o fela bolela polelong ngwe mo a re modimo le badimo ba leshogofatše ya ga e bolele ka gore o thabiša batho mohlomong ba theeletše le babogedi o tseba gabotse gore dilo ka moka tše re di kgopela go di tšwa go modimo that's why nna ke thoma tšatši la lekgono ke khutšwa modimo ga e bele lena ya tšatši la lekgono morwa motšha ke swere ditaelo fa ya tše e leng gore di šogofaditšweng mmereko wa tšona ke go fodiša batho gore batho ba santse ba kry-e maphelo a makaone and ebile batho ba santse ba tsebe gore batho ba ne mathata ba ka no be ba khuta mo ba khutago gona goba batho ba re ga ba kwa sealemoya se ba no re a ba no bolela bale mara ba santse ba tsebe gore bophelo ba bona gore boloke ba hloka taelo tše ke di swerego mo lekgono oh ya re na le batho ba e leng gore ba tshwenya ke bothata ba teng ge re bolela ka teng e leng gore ya sega ga e bereke ba hloka taelo e ba ka go ikoma ge ba ikomile ba nwa metsi ge ba nwele metsi batho ba taelo teng ya bona ya ema and then go hloka pelaelo gona moo batho ba kry-a bophelo re bolela gape ka taelo e leng gore ke taelo e leng gore yona e re bolelago ka yona gone o kry motho a ne teng e leng gore ya mokitimiša le ntlwana ya botsholamare taelo e ke bolelang ka yona o kgona go ikoma and then teng e go tshwenyago ya go kitima and then go ikomile and then teng e kgona go ema ya setho sa go kitimiša wa kgona go kwa gore go diegang ke na le taelo mo gape e leng gore ba e bitša gore ke taelo ya tokološi ke phele ke bolela mehle le mehle ke go elela jwale ka Joana Mokolobetši ka lekua lešokeng la Judea ga re batho sekologang mmušo magodimo o batametše taelo e ke bolelago ka yona ke taelo e leng gore ke ya tokološi ye leng gore o hlapa ka yona go hlapile ka yona meleko e go šitše go morago meleko ya ditokološi e leng gore nyaka o tšea ditšhelete mo go wena meleko e leng gore ga loka e nyaka batho ba phela bophelo bo e leng gore ga bonyakege batho ba bereka ka malapeng a bona ge balekane ba bona ba ba lebelela ba bona bjale ka batho ba e leng gore ga ba loka e re ke sa go tsene a gano monga CRS Mutse Community Radio Station, your friend to rely on. ka nnete your friend to rely on re mogwera wa gago wa potego wo o ka motshepang ka dinako tsohle 24/7 365 ya jwale ke tshepa gore mongaka re tlo kwagala moyeng ga botse o be o sa bolla ka setlhare sa o boletse ka mala wa o ka re o bole go dimo ga tokološi kua maleng o fulogile ra motšha gape ge re bolela ka mala re bolela ka bolwetši goba bothata bo e leng gore motho a ka kopana le bona nako e kgolo le nnyane ya taelo ye ya mala ke fele ke bolela le batho ba bantši kere ge le kano e koma ge le tseba le ya bathong goba kano e koma go ntse o sa ye bathong ka lebaka la gore teng e kgona go no hlanoga mo godimo ga sebaka-baka gape motho a ka tloga ka gae a le gabotse a no re ga a fitlha mo motsia mo ya no hlanoga mara ga a komile taelo ye and then teng ye e kgona go no ba gabotse man se sengwe le se sengwe a ka seija ka lebaka la gore re gopole gore teng e kgona go hlakahlakantšha ke taba ya batho ba bantšhi thobela o bolela nnete mongaka ka baka la gore o tla kwa motho a re ga a boa mabenkeleng kgoparara goba a boa medirong o kwa re ga ke tekwe gabotse teng ya ka e tlalelane mara a ile a le gabotse and se sengwe se ke sa ratang go lemoša batho ke gore go hlanogeng ga teng a se gore mohlomong o išitšwe gone teng ye nngwe gana pitša e kgolo ye e leng gore e apetše batho ba bantšhi go ne le teng ye e leng gore e gana setšhaba se se ntšhi mo o bonago batho ba bantšhi
e no hlanoga ya no ba ka mokgwa o mongwe taelo e ke bolelago ka yona and then o kgona gore ge o ikumile dilo di kgone go sepela ga botse ka nnete ya a re bolele ka yeo ya tokološi tobena ka o be o le mo godimo ga yona tokološi di ka mohlho mongwe ntwe motho a ka bonang ka yona gore a jwale gona o ka re jwale e kgauso le nna kapa ya nnamela gape tokolosi morwa motšha gore o bone gore e fihlile o gola mafelela kgwedi go no thomegela tše ntšintši wa makala gore kganelo tše gabotse mabaka a no tšwa mo e leng gore a wa gopola and then o mongwe gape no ba motho ke ntate ko ka gae wa makala mokgekolo ga re bola le wena go ba go le mme mokgekolo o dula go galefetše wa makala kgane go diega buang lebaka ke gore tokolo se re bolang ka yona e ya tephetoša ge re re ya tephetoša gora re e kgona go titira o kare kore e kgona go fetoša motho mongwe leng gore ga wa loka mo godimo ga molekani wa gago mo tšheleteng ge tšhelete go bona e no fetoga makala mabaka a no tsoga o makala gane mabaka a tsoga buang jiki tšhelete la e fedile wa makala gane go diega buang ke so re taelo gape mo ya pp pp re bolela ka taelo ke pinki wa phediša pinki wa phediša ke taelo e leng gore go ne batho ba bantši ba e leng gore ba ne dithendara goba ke beng ba dithendara ba makala mahlatsa bona ga tswelele ge ba re ba bolala batho mo ba bereka go gona and then ga ba kwagale bontši ba bantši ba batho ba re bolelago ka bona ba bangwe ke batho ba e leng gore ba ne mahlatsa bona a tswelele gore makala o bereka mmereko o berekang ga o promotiwe and bontši ba batho ba bantši ntata ka kapa e gona nto eo o berekile mmereko 5 to 10 years batho ba no tla ba promotiwa wena wa makalagane wa eksa promotiwe lebaka ke gore mahlatsa ga ga gona mara pipile ke ba bošego ba e leng gore ba tseba mebereko a bona and then ba hlola gore mahlatsa ga go a leng gona se ka ba gona ba bangwe le ba le ditšhelete mare tšhelete ya lena di feletša le gore ga di bonale and then go makala gore gane molato keng sala ke bere company ke gola 2000 go ba ke gola 200 and then le kgwedi e tlang after 10 years e sa le 200 molato keng lebaka ke gore makgowa ga ane molato ke wena o ne selo se o sepelang le sona se e leng gore se tlhola gore mahlatsa go a tswallege ke so re taelo gape mo ya dibatana ke fele ke botsa batho ba bantši ke re taelo ge re e hlola re hlotse ka lebaka la gore re lemogele gore batho ba sepela le dilo tše e leng gore di iphetšwa diphoofolo mo maphelong a bona tše e leng gore di hlola ke gore meleko e sepela le bona e mentši ye leng gore ba bangwe ba bona ga ba dutse ka gae ba palela ke go lora toro tša nnete batho ba ge ba re ba lora lo tše di sa lokago batho ba ka mo gae go sepela dilo tše di sepelang ka godimo ga masenke go nyakega taelo e ba bitšang gore ke dibatana ye leng gore o itshumelela ka mo gae go itshumeletše and then o tlo kgona go bona tše e leng gore di ya go tshwenya memoya e mebe e ya sepela ke so re taelo mo e bitšang gore ke ya selešo se mora motšha ke fele ke re go njwele re tsamaya godimo ga nako ya dialoga batho ba santse ba tsebe gore solanka ba ya medirong ya bona se gore family tša bona di ba hloile ke lebaka ke gore motho o sepela le moleko o ma sepela go gona ba hloka taelo ya selešo ba ikome ge ba ya medirong gore ge e le gore go ne ba bonaganelang go ba jiša and then meleko e kgone go phaega ka thoko and then meleko e sepele ba no ikoma fela bona le metsi and then lo tlo sepela gabotse ke so re taelo gape ke botša go batho ba e leng gore ba tshwenya ke moya go ba tshwenya ke boporofeta go ba bongaka ba makala gore medimo ya bo bona ga e kgone go tsweletša ba hloka taelo ya lephakama e leng gore wa e orela go e oretše o tla bona bošego motho ga a robetše e ba motho e leng gore badimo ba kgone go tla gabotse ba bolele yena kudu le ba dingaka ba e leng gore ba thasitše medimo ya bona ba kgone go e bona gabotse goba ge ba robetše ba palelwa ke go bolelela medimo ya bona gobane motho ge e le ngaka morwa motšha go tloga go hlokagala gore a re tatemogolo ba nketetše jale ge motho ge e le ngaka mare tatemogolo goba koko o e leng gore o mo thaseditše goba o mo phethetše ga a tswelele o hloka taelo ya lephakama e leng gore e tlo kgona go mo thuša thobela ke fele ke botša batho ke re taelo tše ke bolelago ka tšona di kry-ega fela kua ga matlalo ramošibo kgauswi le letamo ga professor mremi ke mo e leng go di kry-ega gona batho ge ba di hloka ba ka fola nomoro ya 060 959 0303 060
959 0303 goba 072 133 6761 072 133 6761 ke lebogile morago motšha maubane thobela go ne le potsišo mo Mr Malefo ba re e sa le re kwa ka dishopo tšeo e lego gore batho ba tlo kgona go kry-a di-product tša Professor Moremi gona ba re re swaregile le tla kae ka yona go ne le mokgwa o mongwe re o berekiša re o bitša Korea go le gausi mo le gona o ka bola America o ka bole Botswana o ka bole Brits o ka bole Pretoria le Joburg e kgona go tla ka shopo re bitsang gore ke Pep Pep e kgona go fihla and then taelo ya kgona go fihla mo leng gona and then ge ba ne putsišo ba ka founa taelo ya fihla go bona go lela gausi mo ba le gona gore o kae goba o kae taelo ye re bolelago ka yona goba taelo tse re bolelang ka tšona di kgona go fihla mo leng gona and then o kgona go di kry-a and then ka ponya leitlho thobela re lebogile mongaka sebaka sa lena a re tshepe gore ba tla letšhala morago gore ba kgone go kry-a dihlare ba kgone go fola malwetši mšato mogolo
right motheletši wa motse community radio gona fa le go 96 number 3 fm o ka re hwetša go www.mcrs.co.za le kgone le re life le tlhakaleng la Dr. Moremi o gona o fihlile professor ba mo aletse phate phokwane a le Dr. Makweng le mopapa lena o tsene a fetiša di-product e le ge a tšwetša taba ya go ala phate pele jwale o gona moroka o gorogile re lebeletše taba ya mental illness yeo ka leleme la segaga bo rena re ka rego ge re tšea re e bja gabotse ra re go lwala ga kgopolo mo e leng gore batho ba jo magagešo ba bangwe ba ka magaeng ba bangwe ba ka dipetlele ba bangwe ba dingakeng tša sekgowa ba bangwe ba dingakeng tša sesotho mola ba bangwe ka kapa ba no ba monageng mo o tla re ge o sepela o otlela wa no bona motho a rwele mokotla ka mothoko ga tsela a sobelela wa tiputšharena ba gabo ba kae ba reng ka yena motho o jile eng o robala kae dilo tše di jwalo gona motho o gore a be ka tsela eng na go tlile jwang go diregile eng re tlo dula godimo ga yona motheletši o tlo e aena professor aena ka baka la gore o gopole gore thuto ga e fele ebile thuto ga e golelwe e re ke no tša sebaka se ke mofe sona a tamiše motheletši kgole le kgauswi prof sebaka ke sa lena malome ka kapantle le go senya nako ba thieletše gale ba re thieleditše ba re emetše kua gae banna madume ke ao ke dumediša ba bagolo le ba bannyane ka moka ka madumo a borutho mara a ke no re ka kua mafateng a matelele ke re magoši thobela bugu kgoši ga di thobela mangaka borena setšo thobela a ke dumediše di-archbishop baruti ka moka bommamoruti ka moka ke dumediša batho ka moka ka go fapana mebereko go fapana ke sa hlaole motho nako e ile ba gešo madume ka moka ke yago ka moka le lena le leng ka mogare ga moago ya kgašo bathieletši ba motse community radio station thobela ka kua letlakaleng mafarahlahleng ka Facebook re dumelang hlogo poledišano ya lekgono ke yona yeo e lego gore re ile ra kgopela bangwe ba banna ba babedi bao e lego gore re šoma le bona ka kua gae kudu bao e lego gore ba na le botsebi kudu mabapi le tabeng ya batho bao e lego gore ba tshwenya ke mokgwa wa bolwetši ba kgopolo re lebeletše gore tabeng ya lekgono ke batho ba bantši ba sokolang ka lebaka la bolwetši ba monagano kudu ke tlo bontšha mehlala e mebedi meraro re na le bana ba gabo rena ba e leng gore bangwe sa le ba sepela ka lebaka la go lahlegela ke mogopolo batswadi ba sa banyaka le kgono ba palela ke go ka ba kereya re na le bana ba gabo rena bao e lego gore ge re banyaka o kry-a e le gore kwa bohloko kudu re ba kry-a ba sepela mo ditseleng nnete malome ka kapa ba role bikotla re na le bana ba gabo rena bao e lego gore ga ba sa kgone robala ka gae diphefo di a tšutla o tla ipotšiša gore ba jang ba ja ka gare ga di-dicebin bana ba gabo rena lebaka thata ke mokgwa wa go lahlegela ke monagano re biditše ngaka Phokwane le ngaka Makweng gore ba tle ba lefe mokgwa wa gore batho ba bolwetši ba go lahlegela ke kgopolo ba fola batho ba ke ba fola ebile matšatšing a bolekgono ka lebaka la modimo o e leng gore ko mogolwanyana o kgonne gore thuša kudu tabeng ya gore ba le ba beng ba re sokodiša ba nyakang diketane banna re kgonne go kry-a pheko le bongaka Makweng ge le ka ya matšatši a letlo kry-a e le gore ba thoma go e berekiša ga ba sa napa ebile ba kitimela kudu ka mola tabeng tša go tlema re no berekiša pheko motho a napa felela ke maatla a ba re ka borokonyana gannyane ra kgona go berekana le bolwetši godimo ga gage ba gešo batho ba bolwetši ba lefofonyane bo gona boswere bo abuti boswere bo rangwane boswere bo malome boswere bo papa boswere bo mme ka gae nako nngwe ka magaeng o kry-a re thoma go itemogela gore mothoki o a babjwa ene ga a sa kgonagala gore a re thieletše goba ge re bolela le yena ge re mmotša gore a no treatment wa gana nako nngwe rena mangaka mangaka setšo ke ntwele ke felang ke e bolela ke re santše re leke go kopana le mangaka a sekgowa re fela re ba le meeting e mebedi meraro kgweding e tee yeo e lego gore meeting ya gona e tlo re tlišetša kago godimo ga mokgwa balwetši ba re berekang ka bona nnete ke gore motho o ya go bona ngaka sekgowa a fetša wa go bona ngaka ya setšo
ge ngaka setšo le ngaka sekgowa di ka ba le thulano ye te treatment gare ga batho ba babedi ya o mongwe ga e tlo nwewa ene ka moka maikemišetšo a rena ko go alafa molwetši jwale se segolo kore balwetši bao ba bua go menagano re nyaka go bona ba fola bana ba gaborena ke kwele bohloko kudu ga ke ntse ke tla ke thieleditše ke kwa mme o mongwe a bolela re ngwanaka ebile o feditše dikolo o feditše dilo ka moka mara le lekgolo le o sa ba bua o sa no re aowa nna gomme na ke ya sekolong seo se bontšha gabotse malome ka kapa gore go na le bana ba bantši ba ka mo dikolong tša gaborena ba ba tlogang ba hloka thekgo ya batswadi thušo gore bana ba seke ba wela ke meleko e ba leng mo go yona ene ke kgahlile ke ge mangaka a le a re a tla thušana le bomme bao ge ba ka e kopanya le o mongwe mo teng mo gare ga bona a ke tišetse taba ya gore kgatelelo ya monagano e fihlile ebile kudu matšatšing a bolekgono ke ye ntšhi malome ka kapa gobane ge motho a thoma e ba le kgatelelo ya monagano o kgona go thoma go latlhegela ke kgopolo gobane o thoma go berekiša monagano kudu mo e leng gore ga se tshwanelo and then o thoma go goga boima and then o thoma go affecta tše dingwe tše di seng di a tshwanela go affectega o kry-a ile gore motho wa gona bale o thoma go bolela nnoši so bolwetši bo gona a re tlo botšhabela bolwetši bo gona balwetši ba gona ka gae ba betha dikgaitšedi tša rena ba itia bo mma rena ba itia bo papa rena bangwe ebile ba be ba felletše ba phaya dikgaitšedi tša rena thetho ka kgang so bolwetši bo gona batho ba dutše le balwetši ka gae ka lebaka la gore ga ba tsebe gore ba ka ba iša kae mangakeng a setšo ao nna ke šomago nao ba go swana le bo makweng le bophokwane nakong ye ntšhi ke fela ke ba advisa gore batho ba go nyaka gore ge e le gore ba na le treatment ye enwang ba enwang re gapeletšeng gore re ba fe yona nnete ke gore batho molwetši malome ka kapa ge e ka ba ngwaneno ga go tlo ba moroba gore wena o mo alafe o mo kgone e le ngwaneno rena re kgona go ba le tsebo ya gore motho ga le so santse a berekewang ka 2019 ke ile ka admita batho ba ba bolayang ke monagano more than 90 something ya bona ke be ke ne le bona ka kua gae so di-department tše ka moka tše re di fang bana ba gore ba di bereke ke di berekile le nna ke di berekile ke ne le bona go ekwa ba re batho ba setse ka 2019 ka 2019 ke ile ka admita batho ba ka lekana bo ma 90 something ba juang ba bolang ke monagano ka gae so ka thoma go lemoga gore no mmereko e thoma go ba o montšhi and then o ka re ne le bana ba e leng gore ba tloga ba išitše leihlo kudu ka mo ebile ba ne le tlhokomelo kudu tabeng ya batho ba go swana le bana then ka kuša gore no bagala ba ba gešo ba ka nthuša kudu go berekana le batho ba and then medimo wa bona le bona ya kgona go thaba gobane modimo a ka se re fe ntho e tee ya go swara so ke ile ka thuša bao ka 2019 mara ba batlang ga bua le ka kua ga moremi ba tseba gore no ke ba kopantšha le bagalabe ba ene bagalabe ba le ga bano bereka fela ba bereka ka fase ga mokgwa o e le go gore re fela re ya re lebelela gore ke nnete batho ba šomela bana ba batho ga botsenang ya bontšhi ba bona ba fola ke seng ka lemošang batho ka sona bontšhi ba bona ba fola re a improve mola le mola malome ka kapa ka gore a ke re bua le bongaka ba setšo o itirela dilo ka bo wena a go ne ntho ya di-funding ya gore o tlo kry-a eng wa kry-a eng but re gapeletša ka mokgwa re ka kgonang gore batho ba loke bao ba jang diokobatši le bona re banna ba le ba kgona go ba thuša re fela re ya re lebelela gore na a ka ga molwetši a ile ka mo seamo sa gage se sepela wa mara ka nako e ntšhi ke kry-a ile gore no se sepela gabotse se yang kgotsofatša ba tseba gore ke motho o mongwe e leng gore ke nyaka gore ge ke berekile molwetši ke kry-e testimonial mo go yena ke tswa ga makweng ke fodile ke tswa ga phokwane ke fodile ke tswa ga moremi ke fodile goba ke tswa ngakeng ya kae ke fodile ke se ke se nyakang jwale ke ile ka bona gore no ke banna ba e leng gore o ka re ba lebeletše kudu ka mo kgopolong ya monagano so re ne le bana ba e leng gore kudu ba specialize ka bo maoto ba imana di-department tše ka moka ke di berekile a gone gore ba ka nropa mo go tsona so ke fela ke di lebelela ke di bia shedi and then le bona ke ba lebelela a o ekwa ebile ke re gone jwale bano ba lebetse go announce e nngwe ya gore matšatši a tlang ebile a re sa tlo ba fa motho re na le pheko e re e kry-ileng e re e berekišang ya go no tšea motho ga e tla le bogale mara phokwane ke kwela e bolela a re motho ga a le bogale re no mo tšea ka pheko ra mme ya fase ya go robadiša 3 days ka moka o no berekela go no robala so re berekana le mmele wa ka gore raka ntho e leng gore ya go tshwenya gobane ge kgopolo ya motho a sa kgone go robala a loke and then le fofonyane le a le kgone go fola prof o ka reng go mangaka ka kakaretšo especially dikobela tšeo e lego gore mohlho mongwe di thwasišitše batho ga ba baša le morago go nyaka go tseba gore ba phuša jwang
balwetse ba bona ba ba alafa ka tsela mohuta mang ebile ga ba nyake go tseba selo ka batho ba 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 thwasisitšego kgothatso ye e ka tswang go wena jwale ka professor e ya ko dikobeleng tše e leng gore di thwasišitše batho ebile di sa tswela pele go thwasiša o ka reng go bona sa mathomo malome ka kapang ka ba fa molaetša shu go thwasiša ngwana motho tseba gore ngwana o la kwa gago rwala maekarabelo a mangwe le a mangwe godimo ga ngwana oo go molatlha go ka se go thuši ka selo and dikobela a re reng ge re thwasiša batho re lebeleleng gore batho ba kgona eng and then le rena dikobela tša bona ge batho ba le ba etla ba nyaka thušo ye re tsebang gore e kgona ke ngwana wa ka wa rileng mo referela motho go motho moraete o tsebang gore o tlo ba le nako ya gage thekga bana ba gago malome ka kapa o ka se kgatle ko go kgatliša batho ba bangwe ba ka ntle bana ba gago ba palela ke gore ba kry-e thekgo ya motswadi ya bona gore maybe dilo tša bona di tle di kgone go loka so ke rata gore mangaka nna ke ka mokgwa mo malome ka kapa ke bereka mmereko so ke di direla stats ka bonna ke a lebelela re ngwago ke berekile balwetse ba monagano ba bakae go fodile ba bakae ke ba bakae ba ba tlogetseng treatment ke kgona go tseba ke bile le baimana ba baka ke ba bakae ba beleging bana ba bashimanyana ke ba bakae ba beleging bana ba bannyana ngwago ke ile ka bolela taba ye nngwe ka re tlo ba le bana ba bantšinyana ba bashimane ngwago a ke sa gopola gore ke be ke bina kae ngwaga go feta ge ke be ke bina molamagana go bušwa ga maibelo ke ile ka bolela ntho ngwe ka re tlo ba le baimana ba bantši ke kgona go bona gore okay ngwago re tlo bereka so and then ka tseba gore ke ya go lebelela eng kua ga e re ne le babereki ba e leng gore ba kgona go tseba gore okay ngwago re bile le batho ba baka ba ba beng ba tshwenya ke leswiswi le thokolosi le ngwago o tlang le go ka bua wa rena thokolosi ya ntshwenya re tlo kgona go botsa gore no wena a o berekiše ditaelo gabotse a o berekiše ditaelo gabotse o hlapa ga tee o tepotsa gore o fodile motho ka kapa santse a hlape go fitlhelela nna ngaka ke mmotsa ke re ho why ke mmotsa ke re o ntebelele nna ge ke ya nokeng ke pheta ditaelo every day a ke ye nokeng ka ya ka boa ke ya ke a pheta so go ka re ga tee o tlo fola dibekenyana tše pedi wa bua ntwela bua gape wa re ga bua le ntwela e buile re nyaka gore ntwe re e rake e sepele e tloge 8 mo go wena so go ba le stats go bohlokwa gobane se tlo go botsa gore ngwana wa gago mang o tseba eng so nna mathosana la leng ka mola ke kgona go tseba gore mang o tsebang they are more than 100 but ke kgona go ke ba beile ka di-group re na le di-group A group B group eng re a tseba gore motho ga a thoma go thwasa la mathomo a re maybe o ithuta ka hlogo fela o tšea 3 months ka moka ithuta a gone ntong wa e kgwathang then godimo ga bana ba le ba berekang ka hlogo goba ka mahlo fela ke ya go lebelela gore na go bana ba ke ba bakae ba e leng gore mmereko ba o bereka ka lerato 1 ke ba bakae bana ba e leng gore ge ba swere molwetse ka diatla tša gage wa fola 2 and then ke a bua gape re na le batho ba ba specializang ka maoto batho ba ba specializang ka tsona dithokolosi bana ba ba specializang ka go epolola mo motseng bana ba ba specializang kore like ke kgona go tseba gore go bana ba ba so ke lebeletse ke ne group tše 8 ke swere mmele wa motho ka moka ko o feletse ke o swere ka matsogo a ka so and then ke kgona go tseba mo di-groupong gore mokete ba tsebang so and then ke nto e mphang maatla gore le bana bale ke rieng ge go ne molwetse o ke tsebang gore wo o nyaka nako ene motho a ka mo fang nako ke mokete ke mo referela go yena go na le tše di nyakang nna le bona bana ba ba buang ba re no mo a go tle mogalabe ka sebele so and then ge re bereka so ke bona re berekišana gabotse and then ke se sengwe se se tlo rutang rena dikobela rena mangaka rena baruti gore bana ba rena dilo tša bona di kgone go loka di sepela gabotse so nna ka kua gae ke bereka ka mokgwa ke fa mangaka kwa gore ke ba fa magala gore nna ke bereka jwang nna ke bana ba ka ke ba bietse di-group ene ke di lebeletse so mmereko o no nyaka gore o lebelele and then o fe nako and then le bana ba ge ba le gae lebelela mmereko wa bona ka lebaka la re ge ba senya mmereko wa bona ba senya le leina la gago once motho a etswa tsileng ba re gape o tswa ka moreni once motho a etswa tsileng o tswa ka moreni mogaleme a go palele gore le go sasa ge ba etswa tsileng o re aowa le nna ke šetse ke le wa mahlo ke mmogetse go swana le lena ke mogadile magama 10 o mpaletse pele re ya megaleng mongaka mohlomongwe metsotso e mebedi fela kapa e meraro
ke na le bonnete ba gore o na le maitemogelo a se ke tlang go se botšiša ya se sa tsamaišana le yela ya dikobela ee go ne le dingaka tšeo di thwasitšego ba gorogile ga ba sane taba le botata go bona ba malopo kapa le bomma go bona ba malopo ya ebile ga ba ba etele ya ga ba ba founele ga ba nyake maele go bona ba bangwe ba tsame ba bolela tše ba di bolelang ka dikobela tša bona mohlomong mantšu a go swana le gore ba ba tswaletše he ke sa bereke ka tsela e gape go diragala 1 2 3 4 o ka reng prof ka mantšu a gago kapa ka maele a gago mo go dingaka tše e leng gore ge re bolela ka tsela ye batho a sitše ba gorogile empa ga ba kwane le batswadi ba bona ba malopo malome ka kapa lethwasane sa mathomo o swanetše go tseba gore motse wa yang go ona a re ke ka ngakeng yaka ke ka lapelela mmage le papage ka fao ya ge ke dumela gore ke tlo go thwasiša ke dumela go ba papago and then go sasa go goroga o kry-a bothata o sa tle go nna wa itatla taba ye nngwe shi motho o goroga le kgono o nyaka go bereka go swana le moremi go sasa wa mpona nna go njwale ke mo radiong yena o robetše ya ke ile košeng o robetše o bona ka kapa o gorogile ya a o ye košeng o ngadile koša a o ye ditlareng o nwa jwala le balwetši ba gago o a bua gore wena o ne balwetši ya o a bua gore wena ba go tswaletše o rogana pele ga batho o itia batho gona mo ebile wena o le ngaka o a bua gore ba go tswaletše o nyaka go bereka o swane le batho ba bangwe alright ntwe motho santseng a e lebelela wa tsa go bohlokwa nako nngwe malome ka kapa gore okay ngakaka nna ke gorogile wa pala e ka ba molato ke eng re tlo go tšhekela ka dipheko nako nngwe malome ka kapa a se badimo nako nngwe a se baloi nako nngwe ke gore motho o fitla gae a sware bongaka ba gage a re ga a fetša go swara bongaka ba gage a be le maekgogomošo godimo ga bona nna ke a tseba ke tseba go feta ngakaka ebile ka sempotse selo go ne ntho nngwe mo bongakeng o ka no tseba nakwane o leng ka gare ga bongaka ke ennyane nna ke ne 13 years ke le ngaka and ka gare ga 13 years ke le ngaka malome ka kapa a sanka ka tlogela go ya go ngaka yaka ke bolela ka nna ngaka ka ke mosadi a sanka ka tlogela go ya go ngaka yaka ebile o robetse ebile o phuthile ke nna why ke a tseba gore lapa lela la ngaka yaka ke lapa la ditšhigofatšo lapa lela ge nkebe se lona nkebe ke se mo ke leng gona bona nna malome ka kapa ke thwasitše ke ile thwasong ka 2007 kore ya 8 9 10 11 12 ka goroga 5 years alright ka boa ka tšea 5 years ke dutše gae ke sa bereke ka thoma go bereka ka 2015 ka te perekela di-scrape a sanka ka senya ngaka ka leina a sanka ka re motho ntswaletše badimo ba ile ka nako ge ba thoma ba bula dilo ka thoma ka botša ngaka ka re dilo tša ka bua le di thomile go bulega a re ngwana ka bereka ke tšere nako nngwe batho dilo tša bona ba di senya ka tsela e motho o a tseba gore swantse a tšea lethwasa la gage la mathomo a leiše ngakeng ya gage motho ga a leiše o kgatlha ke ga ija tšheleta ngwane gore ke tlo go riela nto ngwe le ngwe wa ipofa ka bo yena wa tetlema tsi so ngaka ya gago malome ka kapa e sepelelana le badimo ba gago o phetse ka lapeng la motho badimo ba go lebeletse o le ka gare ga lapa la motho le kgono ka gore wena o fitlhile gae o thoma go bona motho la o ka ra se selo ke bothata a go ne motho a go ne ngaka ke bolela ka nna a go na le ngaka ye ko lentswe le o le kwa ga botse malome ka kapa ke shole le dingaka ba thieleditše a go ne gore ke le ngaka moremi ke kgahle ke gore ke goroshe ngwana ke kwe ba re ngwana wola ke mo gorošitšeng o tswile tseleng a go ne gore ke le ngaka moremi ke kgahle ke gore ke goroshe ngwana ba re ngwana o la a bereke ke dule ke thabe ke re ya ke mo be ke monyaka gone a e kgonagale nna potšišo ke eteng ge nna ke le ngaka moremi ke thwasiša bana ba ka ba sa bereke batho ba tlo mpolela ba re nna ge nna ke le ngaka moremi ke tseba dilo ka moka mohla nna ke ba jwa ke tlo tsoša ke ma gape gone nto ba reng ke bolwetši bo swara le ngaka bo go nyaka ba re wena o kgone go bolela le modimo ka mokgwa o nyakang mara monna o ba reng ke bolwetši o tsena malapa ka moka a ka tsena ka lapeng la gago tšatši le lengwe le ngaka ena a fitlha a dula modimo a tseba gore batho ba santseng ba go thuša ke bana ba gago bao ba lahlileng so
bana besho ba ileng gore ba sa dingakeng tša bona bangwe malome ka kapa re ka ba sola bangwe ba iteile ke dingaka-ngaka di be di ba itia tek bangwe dingaka di be di ba feleletša di ba tsentšha ka gare ga dithobalano bangwe dingaka di be di feleletša e le gore di ba riša dilo tše di wrong bangwe dingaka tša ga borena maybe nka no re di ba šaeditše di ba tšaišitše dikoloto le golle ba palla ko go dipatela so le rena re le mangaka a re itukišeng ka borena ke nyaka go e bea ga botse gore batho ba ikwešiše batho ba sana ne phoso le rena dingaka ka nako ka lehlakoreng le lengwe go feleletša go ba le mo go neng le diphoso gona mapele prof go a kgonagala gore ngaka e itie lethwasane le tlile thwasong di gona di a phela dilo tša mokhuto o malome ka kang nna di no ba di re palela mara di gona di a phela di a direga ka montle ngwana o bua thwasong a na le mabadi a disamboko ba mmethile ba re gakwe a gona motho a dumeletseng go betha motho mo lefaseng a gona o ka no ba ngaka wa ba le matla a go feta a wena wa bona gore ke a magolo mara matla ga go ga a fete molao a o fete molao ka no khuma wa khuma le dinala wa riang mara o ka se go fetile molao ka se bethe motho wa ngwana motho even le ngwana o monnyane nna ka nako ke thwasitše le ngwana o ba dira grade 1 so a sanka ka bona ngaka ya ka e betha motho mara ka montle re a di bona bana ba bethwa motho ba mmotsa mola gore mona o ne thokolosi gore re ntšhe re santše re tsene ka mo re robalane re ntšhe thokolosi di gona dilo tša mokhuto o di a phela e sa ntšha ke dihlare tokološi e ntšha ke thobalano so dilo tša mokhuto o di gona di a phela di no nyaka gore re le batho re itukiše diphosong tšeo di ileng di a ba gona re loke go tšona re tšwa ka gare ga tšona so a re itukišeng dilo di tle di kgone go loka di sepeleng ka botse bana ba ga borena ba tle ba kgone go ba le lethabo mangaka ga borena bitšang bana ba lena ka moka ba ba sa tleng go lena ba ra gone bana ba malome ka kapa o kry-ile gore ba ne kgang go bolela le bona ba tseba go feta wena so o tlo ba re prof ke nagana gore ke nakwela ya gore re tšee megala go ya ka mokgo le mpoditšego ka gona 0648582771 0648582771 professor Moremi Shwena o gona ka mo diphapošeng kgašo ka in general re sa lebeletše taba ya go ba jwa ga menagano tše dingwe re be re no be re dio tlolla mohlho mongwe tše a šitšego a boletše ka tšona ke tšona tše e leng gore motheletša ka no re ga a letša a gata godimo ga tšona a mmotšiša kapa a mmotša 064 8582771 0648582771 profo re ka re ga lefase le lengwe leo e lego gore batho ga ba tšwafe go no re motho ge a bona a palla mohlomongwe ke go bereka ka fase ga bongaka ba gage a se ke a lebella ditiro tša gage kapa a se ke be a lebella go ya ka mokgwa a beng a te tshwere ka gona ge a be a le ka thwasong a thoma a šupe ngaka gage ka monwana gore
gore ke beso ke ka baka la 1 2 3 4 1 2 3 4 yona e jalo ba bolela malome kaka ya 0648582771 a re mo metsotsong e lesometharo fela go ikela go ere ya lesomete re ya megaleng ka sona sebopego se professor o boletse go tlala seatla gomme o le motheletše o theleditše kgolele kgauswi mo o le go gona ka gare ga tše a di boletšego ka moka ga tšona o ka letša mogala ke moka wa gata godimo ga tšona mohlomongwe o ka tlaletša mohlomongwe o ka botšiša o dumeletšwe le letlakala la rena la WhatsApp line le gona le a šoma gona fa le go 0648582771 0648582771 o bolele le Professor Moremi ka sebele fa o gona right go ne le potšišo mo prof eo e rego ge motho a ba jwa ka monagano ya go a kgonagala gore nka molata ngakeng ye nngwe ka moiša go ye nngwe na ge motho a ba jwa ka monagano malome ka kapa le lebaka lelapa le sa kgotsofalle mokgwa wa dikalafi tša koo le ya ka moya o mobotse wa go swana le o le tseneng ka ona koko ga Moremi Thobela ba ga Moremi be re tlo botšiša gore dikalafi tša ngwana di tla kae Moremi a le botša gore no mo kalafing tša ngwana be ke kgopela gore le mphe beke tše pedi goba tše tharo ba mo fa beke tše pedi goba tše tharo ba gae ba bua gape ba re Thobela Moremi re buile le ka re tlhalosetša gore le tla kae Moremi a re banna mo bua le o ka re ke a pallo gobane re aowa ke go tlaloka balapa ba swanetše ba na le right ya go bolela gore no Moremi a re kgatlhege re a leboga motheletšešo mc re se mo moyeng dumela le kae a re gona rra lena re gona nna ke founa ke le ka mo sebitile go kgopela go bolela le ntate Moremi o le theeleditše Thobela ntate Moremi nna ke na le go no ba le ditoro tše dingwe ke tsebo gore ditoro tše di bolela nnete gore jwang ya ke ne le go nolora ke topa tšhelete ya di-silver or maybe ke le mo metšhineng o mpha tšhelete ya di-silver or nako nngwe o kere ke e nngwe toro gape o kere ke lora ke fofa batho ba nkitimiša ditoro tša gago ka mokgwa o di bolelang di sepelelana mmogo le motho o e leng gore o tshwenya ke sedimo o swana le rena a ko go fe maele nyaka tšhelete tše pedi tša siliba o di rapediše go fetša o di rapediša o ye nokeng o fihla o phasa o di latlhele ka mogare ga metsi o kgopele ditoro di tle ka makana ga tšona di alegile di bue go wena ke na le nneta gore go ka se fete matšatši a mararo badimo ba tlo buša ditoro tša gago ba di nabišitše ba di beile gabotse di sepela gabotse mogala wa gešo ke toro tša go bontšha gore o na le sedimo lora o fofa lora o topa tšhelete siliba ke mahlatse dilo tšeo so ya o di rapediše di kgone go fihla mo go wena and then badimo ba gago ba tle ba kgone go go botša gore ba nyakang o tlo kgone go ba phethela okay thank you a re a leboga 0648582771 0648582771 goba gona mola letlakaleng la WhatsApp line ya rena ya 0648582771 re sa le lenanegong la pitšentše kgolo rena le Professor Moremi fa ga ke tsebo rena before a re ka tšwela pele go na le se mohlomongwe Professor a ka ratago go se lahlela be ke sa bolelela lebakeng lela la go lata motho go a kgonagala malome ka kapa mara a ba mo kgopela gabotse gore le go sasa mo ba yang ge di ka bapalela ba kgone go bua and then ba tle ba kgone go ka kry-a thušo ya re a leboga re dutse fela metsotsong e senyane fela go ikela go area lesomete re sa le lanago la pitšeng tša go letšatši la lekgono e le la bonele le botse 0648582771 0648582771 Professor re mo kgweding ya Mandela jwele ka tlou tša baroka ka setlwaedi mohlomongwe le tlwaetše gore mo kgweding ye le tšea metsotso ya lena mohlomongwe le direla batho tše botse go ba fa bo dikobo go ba fa le tše dingwe go ne le ka mokgwa mohlomongwe e leng gore le beakantše ka gona mongaka go fetiša mabaka a majwalo mo setšhabeng kgweding ye re beakantše ka di 25 tla be le birthday ya morwa
tisetso ka kua gae ke na le nneta gore ke tlone gore ka gore di 18 tšela ke tla lebelela gore re eme jwang mara sengwe sona re tlo se dira sengwe sona re tlo se dira re godimo ga poledišano tša go swana le tšeo re tlo no ya metseng e mebedi meraro ye gore bonang gore ka moo ka re ka lahlela se sengwe go na le se re tlong go se dira ka di-houranyana tšela tše bohlokwa tša tata ra bona gore re ka ria eng le rena re lebaga moremi ra kgona go thabiša batho bao e lego gore ke botata mo ba lego gona ke medimo wa gabo rena banna ba ba ilego ba le ka go lwa dintwa tše kgolo e le ge ba lwela rena wale le rena re santse re fele re ba thabiša ka gore bangwe ba thabe gore letšatši lela la tata ga moremi ba ile ba re tlišetša sengwenyana jale re tlo phetha ka mokgwa o malome ka kapa re a leboga prof mongaka a ke tsebe re le ka no tšea sebaka se le lebogeng batheletše kgolele kgauswi mo ba re theletše go ba le gona ge le fetša le ba botšeng gore na ba ga moremi ba kry-agala kae ngaka moremi shu o a kry-agala ka mola ga matlala ra mošebo kgauswi le letamo ngaka moremi o a hwetšagala ke rata go tsebiša babogedi ba thieletše gore ka mokibelo ke tlabe ke se gona ka gae ke tlabe ke tšere ke mabaka a mang a go swana le dikoma tšeo di alogang santse ke ye go berekana le tšona bana ba kgone go boa gae mokibelo ke tlabe ke se gona go tlabe go bereka makgolonkobeni ka gae monna wa ntšhia o e leng gore ge ke se gona ke mošia le office nako ntši ke na le nneta gore le mogala bo tla ba se gona le abutu tla ba se gona ba letlang ka mokibelo le tlo kry-a makgolonkobeni go sasa ke a šoma ka kua ga moremi ke o tšhaiša ka pelanyana ka lebaka la gore go na le tše dingwe dikoma di fologa go thaba go sasa ke ya go leka go berekana le tšona gore bana ba kgone go fologa bana ba tle ba kgone go ya ka magaeng ngaka moremi dinomoro tša gage o a kry-agala ba gešo empa ke fela ke re le semphelele pelo ka lebaka la gore ka nako ngwe ge ke sa sware founu ga ke itire ke dira ke lebaka la gore ka nako le mphounelang ke na le molwetši wa tšhoganetšo o e lego gore o hloka gore ngaka moremi a mo sware ka matsogo a gage and then founu e fela e ba khujang difounu tša kua ga moremi tša office ke tša 060 959 0303 060 959 0303 ke rata go lemoša batheeletši babogedi gore go nomoro ye ya 060 959 0303 re ya buka mo go yona balwetši ba ka re ya buka mo go nomoro ye go o fihla ka kua ga moremi o tlo kry-a abuti karabo goba abuti molebu mola reception ba tlo go botša gore mama o fihlile o number 2 and then mo number 1 go na le motho a se ba fihla and then o tswa le gole lebaka ke gore malome ka kapa ke bereka ka batho ba go tswa gole ke kry-ile dillo go batho ba bantši batho ba tloga ba le gole and then ba gapeletša go reila ka masa gore ba fihle kua ga moremi o kry motho a phakile ka 3 ya masa a emetše gore kua ga moremi ba bule and then e be wa mathomo batho ba ba tswang gole ngwadišang le kgono bošego ka bo ma 5-6 go thoma ka 5-6 re tšea di-bookings tša tomorrow o no ngwadiša wa re ngaka moremi ke etla go sasa ka 8 ke tlabe ke le mola kgona go tsoga la riela bana tšele ba riela la kgona go tla then ba ba fihlileng re tlo ba botša gore le etla ntwe re sa e dumeleng ke gore batho ba mo ga borena ba mo gausi motho ono bukane gore ke etla a rietše a di riang and then batho ba gole ba fihle mola and then ba palle ko go tsela so ke kgopela se segolo ke tšhomišano e ke e kgopelang ka go lebaka la gore o kry batho ba jika kua malome ka kapa ba le number 80 something o kry motho a jika kua so kgopelo ya ka e kgološi a re berekišaneng wa founa wa mmotša abuti karabo ke tlo tla go sasa wa go ngwala gore ba ga mamang o tlo tla go sasa ge le matsile letla fela le mmotša re sa le tseleng re etla then a tsebe gore le etla and then ba le leng gona ba tlo le tlhalosetša go fihla bukeng o lebelele buka gore o number mang ba se ka tla ba re no ba no go tshela wa fihla wa ngwadiša o le number 3 wa tsebe gore o number 3 number 1 a e gona
ge se be ya fihla number 3 wa tsena Yeah, then ge number 1 e fihla number 3 le gona se ka re nna ke fihlile pele ba bang wa e ba ntshela ke no re ke gopela moya wa tšhomišano re šomišane le balwetši ba ga borena ba bangwe ba tswa kgole bolela sobe bambe ba nyaka go founa ba go tswa kgolenyana ka mešwa mawatle ba re ba nyaka go tla ka mokibelo ka mokibelo ke tlabe ke se gona ke rela re ke botse batho gore ba batlang ba be aware gore ba tlo kry-a ngobeng so ke gopela gore ba berekišane le yena o šeile ke nna ka lebaka la go mo tshepa ke šomišana le yena nakong e ntšhi ke mo tlogela ka mola mperekela gabotse le balwetši ba bangwe ba bereka gabotse then ke tlo bereka ka sontaga ke tlo bereka ka sontaga ke tlo thoma ka 10 then ke tla laola ke ge setšhaba sa gešo se fedile ka tseba gore dilo di sepele bang gobane bana ba boela dikolong bana ba seke bano boela dikolong ba se ba berekiwe a ke go leboge malome ka kapa dinomoro tša mopapa ke tše 072 133 6761 072 133 6761 dinomoro tše ke lefang tšona ba thieletše ba bogedi ge le ka re le di founela motho a sware phone o founele nna mo go 079 170 9862 o founele motho ga 10 a ka sware phone ga 10 a se bue go wena wa be ga fihla go sasa o bue mo go